Diti kwartayo na nang, tatang. Sagtatalo pisos kayaw. Ay na, idulin mo ki din ta kwarta, Romeo anak ko. At dapay kwarta, me. Apay, nagsweldo ka manay, anak ko? Uwan, tatang. Aya, alang araw, tanay. Awan makukwartamay kaninanang mo. Naibusan, ta nagnginginamat ti magatang ita panawinay. Sana kasi di ubing kayaw. Nga uray sa nga pulo na pisos kat adawn ti magatang na. Itangay, barya lang na ita sa nga ribaw. Nalabos kamot, Ben. Dakal mo't aba nagtasang nga ribon, Adumot ti magatang daytan, Ado noodles, Idulin mo day ta kwartam tagor nung kaki di anak ko. Di na kami pakadanagan iti amam, tadapay kwartame. Kanawan ti paggastusan me. Tada kayo mat iti kabsat mo ti makakaamo agumat gatang iti masapsapol dito'y balay. Igbuti kukwak no saan akayat ta inam anak kaw. Pakipot ngamin day taga inam. Saanan, tadapay kwartame, kung kurana. Ang kinapudno na katawan ka din. Naibusan, anak kaw. Ben! Di ka laagbain iti kastangar aramidom alaklakayan. Ay na, Helen, aya. Gundawayam nga awaten, tiyan yaman nga ito jay anak mo, ta baro pa'y laeng. No mga sawan na jay, ay awanan Di na kan maikan iti kwarta. Ta jay to asawa nanti mangigam iti sweldo na. Wan ngam apay di ka maasyan ijay anak mau. Awan sapay piman urnong nan, kaitad namot aminan asweldo na. Ay basit na dayjay amaksay iti sweldo na. Nay, ada nagsard nga tricycle iti batawg. Ay, adan jay may nga anak ta. Sigurado nagsweldo mo't daytan. Ala, inta sabtunain, ta itaya ta adagusan lagi ti dakulap ta baka. Rupat kwarta ka talaga alaklakayan, di ka laagbain. Kumusta ti trabaho mo itinagmalam, Jessa, anak ko? Ay, makabanog nga ron. Ngam talaga nga kasta Unak nga ag-overtime ak ngam nabanugak. Iso nga into no bigat langan Kasta aya. Lanta, masahiyag tabukot mo, anak ko. Ay, sige man nga ron tatang. Tadtala ang manan nga gumagat kayo nga agmasahe Bayam ta, masahin ka iti kadakin sinas, kin katapusan. Aywan, nagisweldo gaya mo jay kamsat mo. Kat inikanda kami manan kan ni inam, anak ko. Sagti 3,000 pesos lang, Mike. Ay, kat yamanan niyo ata dapay maitad na. Imbag kit di ata inikanda kayo. Tane, awan maitad ko kanya yung tata ada paggastusak. Ha? Apay nga, anak ko. Ada nga rod paggastusak, aday urnongak. Iso nga suri awan pa lang maitad ko kanya yo. Uray tawan mo't paggastusan nyo. Tada kami mat ka ni Romeo ti agmarmar kahit iti masapsapol ito'y balay. Ni, apay nga sardang nyo ti agmasahe. Ituloy yo ata ni makaginawa ti abagakan bukot ko. Si Makay ti puon ti kilikilay. Yak makapwersa. Inkalatan yida. Tapno marilas na bukot mo. Saan ko mangagsaksakit tinakam mo iti anak ta? Ta saan na nga obligasyon ti mangtad iti kwartakan ka, lakay? Umanay manday ta apagmismiso uta mong iti agmalmalam. Mutkit di na dyan nga anak ta. Agduma ti ugali da di lalaki nga anak ta. Naparparabor nga adayon ni Romeo ngam ni Jessa. Jak kay kayat na dya Jessa. Mas kay kayat ko ni Romeo. Sa bagay, ampun mo't ngamin jay inauna nga anak ta. Iso sa balay ti ugali na. Ay, saan man atila sasawam? Uray ampun ni Jessa.
taimbilang tamot kaspudno nga anak ta. Ay basta, hindi pala anadlaw ko bakit. Numangdod ni Jessa nagbasay. Awan pa'y kagunwa itid ni Romeo. Pangusaram ngamin iti kwarta aya, katawa mo't paggastusam dito'y balay. Pagsugal mo manan, At tanda ka man may tabak-bakatan. Kwarta may ati pagsusugal ka. Ang ulibag ka, di ka sumanaaw. laklakayan kan, ngam di mo pa'y lamaikat ti kasta abisyom. Uray, tababaan ti panagsusugal ka. Kit napagadal ka, dagiti anak ka. Na, agraraman? No kayat mau, kwenta dagiti na ititid mo ide, a pinagadal dagiti anak ta. Adalista ak iti dayjay. Ha? Awan pa'y sa 10,000 ana itulong mo. Tasyak amin tinangi provide iti pinagadal dagiti anak ta. Aklo naman kansan, ngamday tate agpaisaw. Mano atawan ko ijay abroad ang nagtrabaho. Pasaray si kapay ti tumawat kanya. Hoson, tila nagturturungan man ti saritaan, Helen. Lipatam lang itan, awan ka iskan lang itan ay bagbagam. Oho, mapaiswan ka nga men. Iso adi mo kayat adenggan, Ben. Romeo, si kapay lang tema ka mo nga agmarket ito'y balay niya. Anda nga min iurorno nga. Ha? Anyat yururno nga mayamanang. Kaya't ko ti gumatang iti lote. Tano, andamot pa kalaglagipak iti sweldo ka. Han nga balita si kamot ti tunay nga anak dana na ang kantatang. Ampundak lang mat. Iso nga si katagastos ito'y balay niya. Ure ampun ka, imbilang da kaapudpud no nga anak dananang kantatang. Ken ure siyak, saan ka sabsabali kanyak manang? Ay, basta si kapay lang tagastos ito'y balay Tane, ado ti arapaap ko. Masapul nga gurno nga kiti sanikwa. Tahan ko nga sigurado no patawidan dakdag iti dadakkel ta. Tampon dakkat nga rod. Baka ngamin mapan amin kanyam ti sanikwada. Isong agsigurado akmat Tapno hanak to nga agbalin nga kakaasin no dumtang ti aldaw. Di mo kumamat idumdum at ibagim iti pamilya tayo manang. Saan mo takas na dananang kantatang? Basta no niya ti imbagak iso ti surutam. Iniinauna akngam kanyam. Iso nga tong palam amin nga ibagbagak niya. Si katag market iti balay iti masapsapul tayo. Uwan manang. Wow! Nagpintas matan ti lokasyon to'y nagatang mo alo ti anak ko. Asidag iti kalsada. Ay, hangko pa'y nga nagatang dato'y nanang. Hinulhulugak ngamin. Kat anda pa'y basit nga bayada. Saan abali tabas sitlat na batin abayadam. Kat anyat planom dito'y alote. Ay, patakdarak to iti balay ko, nanang. Nga maagorno nga to pa iti kwartak manan nga pagbalay ko. Iso nga mula akpay lang iti prutas dato nga lote. Ay wala anak ko. No kayat mo, da kamin ti mangmula. Tapno adan to apitan tayo. Uray natang no iso. Ay, hanan. Hanyo nga bibiyangan dato ta baka almanan-manan ni tatang. Baka ibaga namanan nga baginan. Ha? Sapay sugador mat dadya nga tatang. Han nga bali no adan ton may patakdar nga bala ito kat uray ka na yun kayon to nga umumay. Malanga rood. Sikati makaam mo anak ko. At iti kwartayo nanang. Nakagrocery akmatan iti kasapulan tayo diti balay. Awan samot kwarta mo nanak ko. Adda nanang. Didak pakadanagan. Ibagayo, no da kaya tiyo agatangan. Ta ikan kayo manan iti kwartayo, wan? Ay na, idulin mo kit diti kwartam. Agurnong kamot. Kitaam di kapsat mo. Nakagatangan iti lote apag ipatakderan nanto iti balay na. Agurnong agtulata nanang. Takabayatan na si bibiyag kayo, tulungan kayo pa'y. Makauray na ta ornong-ornong dita. Basta da kayo ti priority nanang. Saan abali ka da kami? Tabakit kan lakay kaming kinitatang mo. Saan na kami apakadanaga, nanak ko? Basta agurnong agto na awanan ti paggastusak nanang. Kwartaman bakit? Kwarta manan,
Ini kan nakalangaruden ni Romeo. Agdawat ka pa ilaang. Kurang nga raw. Di ba't ngamin mangmang tadyay babae nga anak ta? Imot day gay. Ado nga men ti paggastusan ni Jessa. Kita kat nakagatangan iti basit alutin na. Gila bagbagi naman ti pampanunutan na dya babae. Nan, layo nam ti kwartak ta ada papanak. Ay saan? Ada na kay sangratan di kwarta. Apay, adamay ti ornungam. Apay, gumatang kamot ayay ti lusay. Basta di mo pakibiyangan ti kwartak. Tandamot kwartam. Isardeng mo nga minon ti panagsugsugal mo. Taday ta ti mangidagal kang ka, Ben. Laklakayan kan. Ngam di ka pa'y lagbalbaliw. Kano ka nga agbalbaliw? Inton nagurnosan dagiti sakam? Mabayag pa nga gurnos dagiti sakak. Agbayagak pa itinapaot baka... Nay, akin kotse tinagluganam asimbang puwet manang Jessa. At kotsi ka, ginatang ko iti sikanhan. Kastaya. Masaya ta, taddan service mo ang mapanagtrabaho. Wan data ti may sangain or-ornongak. Iso nga awan may itit ko nga share ko para iti masapsapul ito'y balay. Kahit amom nga rudan tagmaneho. Agpasuruak nalakalangat nga masuro data. Adamat experience ko din. Ngam nalipatak lang tanabayagan dayjay. Kito na. No kayat mo siyak ti mangimaneho manang. Tano mapantag trabaho. Idagas ka iti trabaho. Ay haan! Siyak ti mang drive iti lugan ko. Gumatang kamat iti usaram nga lugan mo Romeo. Ha? Awan nga rod more ornong ko manang. Ay, haan nga men nga puro itad ti kwartam, Basta da kwartam, itad ka nga itad, ipadawat mo nga dagos. Ure ta kanananang kentatang matipang tudak. Agidulin kamat nga men ati para kanyam. Ay awan han ka nga makaurnong no kasta. Ada pa nga rod manan ilaklako da nga luti iya si dagijay ili. Kasla kayat kumanan nga hulugan dia jay. Iornong akmanan da dya, tagatangak kidi, uray hulugan. Anyat kukuam di tasangot ti kabinet ko, Ben. Pumanaw ka dita. Ha? Da ka mo't gayam dita. Kunak no rimwar ka. Sana ka natuloy. Anyat tangad-tangadam dita. Sapsapulam ti tulbag ti kabinet ka? Saan ba siya? Apay ko ba? Ay naamam mo kan, Ben. Numaabak ka iti sugal. Tilakalkalkalam. Tapno agsapon lang iti kwarta. Lan, sangaribo man nga raw. Wano, 2,000. Awan maitad ka. Pumanaw ka di dita. Inka ijay. Mano nga iti iswildo kanyam nga mangisuro kanyak nga agdrive, Benji. Ori kumporme manang. Tay agtaw dita puso. Han nga kumporme, Ibagam, tapno ammo. Awan ba't ngamin sabsabali? Agam mo tayo ba't ngamin? Sige nga rod, magtadak tulad tan iti kwartam niya. Thank you ata, adawras mo nga mangisuro kanyak, Benji. Sa nabalit, day off ko ita iti kumpanya pagtrap-trabahuan ta, manang. Ay, wan matkait di Kasla sideline mo na datoy. Sika tinalagip ko nga pagpasuruan ata. Sika mati driver ija kumpanya nga yan tayo. Amo ka nalaeng ka nga driver. Salamat mo na, manang. Sakto laeng. Nabayag samatan nga isursuro na kaday di alalaki nga agmaneho. Ngam di ka mula makasuro na nako. Isumulat ta ti mangiman maneho itilugan mo. Ay, wan nanang. Dandanin. Di pa'y lang amin ni Romeo akabsat mo ti pagpasurwam. Nalalaing ni Benji Imbagda dya ta driver ti trabaho na dya kumpanya nga yan me. Kastay ha.
Kat, pangiparparadaan na itilugan mo ngay, nukas di nga itulod na ka dito'y balay. Ijay boarding house na. Di balita da parkingan ijay. Kan safe jalugan ko ijay nanang. Awan pa'y laang mat ni Jessa. Ang mga nusaan manan nga agawid na jay. Jak ambo awan mo text na. Kanayo na marabyan. Sa nuda dumasaan nga agawid. Pagturturukan na ngay. Ijay kanumot balay ti katrabahuan na. Nukano abumakita na balasang. Santo nagbali na bulakbaol. Maburing siguro dito'y balay Adon ti San Juan ni Jessa. Dua alote tinagatang na. Sa dapayin lugan na. Nakaurnong adagaws. Agam ni Romeo, awan pa'y piman nagatang na sa Nikwana. Kasano kat itad mat nga itad iti kwarta ka data. Pasaray dawatam pa'y. Sa nabali ata nasingpet ni Romeo. Saan nga imot, kasi jay kamsat na. Sa nabali tauray imot ni Jessa. Saan na pagbisbisyo ti kwarta na. Igat-gatang na iti sa Nikwana. Saan akas kadagiti daduma dita, abisyo ti papapanan ti kwartada. Paspasagidan naksamot Helen. Bakbakitan ka ngam naglaing ka palang agpangag. Imbak-bakit mo ti kasta nga ugalay. Sapay ko di nagtulukwan, Jessa. Sakit diti mga bagay ti kasta kanyam, Benji. Tada yung nga ubing kangam kanyak. Baka isukat nak iti ubing. Saan? Itiyan niya kumaga po. Sikat love ko. Kinapod mo na nabayagan na crush ka. Inlimit ko lang. Anya? Huh? Sika nga talaga. Nabayag mo't gayaman nga crush nak. Apay nga mo ngayong bagbaga ngay. Di nabayag ko man nga nagkasarta. Mabayanak man ngamin. To siyempre, driver ak lang. E din to asika kat empleyado ka. Aywan, agawit ako may jail lugar minton bigat. Pasyarag ko man nakitidadakkel ko ta kailiw ko idan. Ay katuan nagpakadakan ni Joe opisina. Wen, iso na lang ta awan pa'y matsweldo. Sapay na-file ko, tilip ko. Awan magayam kwartang aramati nga gawin. Pautangan nakman no da kwartam. Katuan mano ayat ti utangam? Ure 10,000 anad da. Ay sige nga ron. Tay nakto mangirwar ije bangko niya. Bakay. Adamot nang ikaw akain inawag ni Jessa itay. Hanimot si awag na. Nag-I love you pa'y. Nukasta, adan nobyo jay anak ta. Sino nga tangay jay nobyo na? Makiasawan samot tayo ni Jessa. Pada namot lang at ang empleyada o ti boyfriend na. Wano manager da nga ta. Jak amo Urayan talatan ayam amo na tinubyo na kadata lakay. Bukas ka. Boyfriend mo, driver mo, Jessa. Wan tatang. Madlaw mo't nga ubing ngam sika. Ang agore ka. Kasla pamilyar ti rupa na kanyak. Kasla da nakakit kita akin ko ana. Kat baka artista jay nakit kitayo ado ti karupropa ng artista. Saan nga artista? Basta, kasla nakikita kaon. Kat nakit kitayo siguro itadaldalan ta driver kat nga ron iya kumpanya nga pagtrabahuan may tatang. Di ako nagsubli ti trabaho, Jessa.Ag-apply klangan nga abroad. Nag-resign kan aya? Uy, isa rugyak mo itong tiyag-apply nga abroad. Apay ngay, panawan nak. Sa nabalay ta para kada tati pa nag-abroad ko. Agurnong ta, para iti masakbayan ta.
Benji. Dakkel ka no ti sweldo kiti papanak kapagilyan kas driver. Iso na lang ta dakkel mat ti magastos. Anya? Kit no okay lang ken ka. Pautangan na, bayadak to no makabrudak. Sapay awan urnong kon. Naigatang ko ngamin ng itilote kan lugan di urnong ko. Ila kumpay lang gidag dumalote ma. Ta masukatan to iti adado no makabrudak. Ha? Ay, sige nga rod kita akno adamang gatang. No kayat mo, tulungan kang agbiro kiti bayer. Ado, tiyam amo ka bayer, Jess ha? Sige nga rod, tap nga daw sa nga ag-abroad niya. Uray, nalakan ati pa ng ilakot ha. Kinapatag, malako adagos. Romeo, adamom nga gumatang itilogan. Apayaya man ha. Ilako kun jay lugan ko ta sukatak iti may mayat. Padasak nga idamag ka na kajay kukumparik amanan. Sige man tani. Ay, kasapulan may pati kwarta tadta. Ag-abroad nga min jay boyfriend ko kat kurang jay usaran na nga kwarta. Uray maudi pa iti lugan. Ha? Ni? Apaya sikat yung gastos ngay. Kat saan kayo pa'y mo nagkasarmanan? Uray ata, adamat relasyon men. Agkasar kami no agbakasyon from abroad. Manang. Sige kit din. Kita amno sino timanggat ang ijay lugan ko niya. Sorry, Jessa. Napekyak. Fake recruiter dyan lang recruit kanya. Anya? Ay, kasano nga ron nga yan dya kwarta? Wawa na. Inala na amin. Tako na nga iso ti makamba mangilaka di ti papeles ko. Ala, sayang aday naglakuan iti lugan kan dyan may sangalute. Ang tapay matay may salotim sana ya. Ha? Promise. Sana ko na mapeke iti sumarno. Makabrudak to na talaga. Alangan nga ilakok mananday jay. Awanan ate mabati nga sanikwak. Masukatan to iti adado. Makabrudak. Sakto ti kumatang iti sanikwata. Agparami dakto iti dakalabalay ta. Ay, sige nga roda. Ibirok mo to nga roda no adamom nga gumatang niya, darling. Nalako mat kayam amin ni Jessa. Di impumpundar na sa nikwana. Wan nga rod. Ay, sayang. Ginastos na para iti boyfriend na. Kukwartaan dan samat jay anak ta. Binagbaga akmat. Kanayon ko abagbagaan. Ngam natangkan ti ulo na. Napeke ka no jay nubyo na iti damo a panagabrod na. Ita, agaplay manen. Iso nga inlako naman tay nabatbati alutin na. Nagrigrigatan na nga impumpundar. Kasla asok ang nagpukaw. Wan nga rod Ay, kaasimot dya anak ta. Inulaw ti panagayat na iti dayjay aboyfriend na. Lakaim imot tumag. Anyangay ita. Nan, kwartaman kit di bakay. Si kamo lang nga rod mo't alaklakayan. Kwartalatan ti pagkitkitaam kada tao. Alan 2,000 laan. Na, lalaengam ta 2,000. Amok tumo lamapan mo manen isugal. Alakit ta, dapapanak. Inak gumatang iti bagasta, naibusan ti bagasta yaw. Siya kon ti mapan. Siya kaon. Alan, ikanakaw di ti kwarta. Yes, nangabak kamay. Nangabak di 2,000 pesos kao. Saan mo ba rin tigas noy? Ang nagsahol ti dahil kalaban? Ha? Agore ka. Isang samot na dyan tayo nobyo ni Jessa. Saan mo ba rin tigas noy? Ah! Asal, agwalan. Nukasta, grupo natin nakalaban may dito'y sugalan. Ay, mandugal mo't kayam na itataaw. Ay, agawin akaw. Ngam alaak pa iti video na itaalalagay na ipakita ka ni Jessa.
ko na mga kapaplay ka para abroad. Nga mahan matgayam. Nangipi pa namin ti kwartak. Ayan ngayon din naglaklakwak iti dadakan logan ko, Benji. Pakawan na ko ba, Tisa? Hindi ka na nag-uwit. Uy, umay ka man kinitarakupan ka. Ay, nga malay tararakog na ta. Isublim tinaglakwan iti dadakan logan ko. Nagrigrigatak na gidya ngayon punpundar. Pagkatapos, insugsugal mo lang gayam. Linaslas tuganak, Benji. Bulbulas tugi ka matgayam. Kasanon nga dya kwartak. Wala, di ka nagsangit. Di ka matanangan. Tagawid aki dyan lugar mi. Nakisal da dyan tawid ko araga. Tayo so ti pagbayad ko kin ka. Nagawid ni Benji asaan na nagpakpakada kanya. Iti ababa sa rita, linibasan na kat manipod idinawanan na pulos ti pakakuntakak kankwana. Ado ti mangibagbaga nga itarum ko kano. Ngam awan serbina, tanagastos na amin ng ti kwarta. Nagsakit tinakam ko'y tinapasamak kanyak, ngam kit di nagbalin eleksyon dayta. Inimutak dagiti dadakkel ko kapoy ti sanikwa, ngam napukaw lagayam akaslawan anyaman na. Iso nga ita, bumawbawi ak kadakwada. Alakastan, tugayem mo, Jessa. Alagagayam ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Lola, nakasaganan tay makan. Ingkay manganan. Apay, ayan ni Lolo. Aday derwara pok, nakatugaw jayan ti tumba-tumba tugaw nangagdeng-deng iti radyo. Bilibak nga rod kin ni Lolo. Napigsapay lang ti panagdengeg na. Ngam nakapsutan ti panagkita na. Balain kaya ba ng tagsasango tayo na mangan? Awan, ayan ni nanang mo. Ingka matayabanan na tamanganan. Maudi pa'y kano, Lola. Manganto kanulatan no mabisin. Tanalawa pa'y di daldalo sanda di talikod ti balay. Isupay kano amamulaan itinateng. Ay, kastaya. Ay na, paspasin siya ni nanang mo. Tadi mimot matulungan nga garden. Ay na, di yun panunutan day ta. Tabakit kan lakay kayon kin ni Lolo, Lola. Wala ngam nasaranta kampay lang. Oray bakit kan lakay kamen. Awan saksakitan may. Talaga dakkel ti may tulong ti may papaw nagamakan. Tapasig nga organic ti kang kanan may kaniapong mo ide. Iswa na sa lunat kami. Un nga rod, Lola. Agpadan a 98 ti tawin nyo kiniapong lakay. Ngum napigsalat ta ti panagdengeg yun. Umayak manil ma. Ayan da na ng kantatang. Adada iji kusina, Uncle. Agkapkapeda. Sumra kayo, ah. Ay, Wayne. Andan sangpet ko nga agdudumaan na teng ken prutas. Presko na ito, eh. Naimbaglasi da ang daapong mau. Agyaman nak, Uncle. Apay, anyat linutom amas ni daaya. Sinigang akarnit baboy, Uncle. Iso ngamin ti request da apong. Nay, apay apag si daam inay ti karningay. Mahay blood da ah. Natenglaeng ti rumbeng ay pasida kadakwada. Makasidsidada kano ngamin iti karne, Uncle. Tapasig kano ngamin anateng ti sidsidaan da. Sana bale, tasag paminsan laang matkit di, Uncle. Di ka matagpampanunot, Ilma. Ha? Isong araw na matindog ti biyag da. Tapuro na sustansya ti ipapaunag da. Kasanaw no mahay blood da. Awanan ah, matay dan adi na oras. Sayang jay 100k kuma nga awatan da. Ha? Mala, mangluto kay di sabani amasida. Puro anateng tinutuwam. Bayam jikar na ita datayo ti mangsida. Kanayo latan agulay. Karne kumahamet ah. Apay kayat yun ayati maapit adagaws.
Kakaisuna anadanon nyo ti kastatawin yaw. Basitla panagura yan, 100 yun taon. Apay, di yo kaya ti 100,000. Sagpaminsan matlangan sida kami ti karni. Makauma mo ti puro anateng. Para mananda kami matiti karne Oray sagdudwala agarat. Ay saan? Maka-high blood ti karne. Ang nating kailatan, kan ag-exercise kayaw. Nakapsot da apon, Uncle. Di dan kabailan ti ag-exercise. Kabailan da. Masapol na maunat dagiti urat da. Tapno saan nga agkukot dagiti tumtumeng da. Nanang, nagpinson kayon? Agpautang kayo man? Aniya ti pautang ko ngay. Kaparay ti maintenance may kanitatang yun dayjay. Ti kunayo kit day. Anda paborito yung anak. Nilang sunyat ti agnumnumari ti kwartayo ka ni tatang. Saan kumabot akas ta ti panagsasaom amanong? Di mimut al-almanengket ti kwartada ng kantatang. Para kadakwada laeng dayjay. Adamot trabaho ni Elma. Ket ni Elma tagas-gastos dito'y balay. Saan mi akut-kut yan ti pensyon dana ng kantatang? Paggatang daa iti maintenance da. Puno ti kunata adem lito. Ayon gayam Sonya. Saan man at ilay paspasidayo ka dananang kantatang? Kakaisuna anasalunat da. Pagsidang nyo kit din, hindi makapahay blood. Nodada ka sa mapasama kanakwada. Da kayo nga aginati akimpasaw. Ha? Di yu itulok ang nakatugaw dalatang agmalmalam. Nas ka na ma-exercise ti bagbagida tapno umatindog pa iti biyagda. Amumot asaanan akabailan dana ng kantatang tag-exercise, manong. Kat ikarigatan da Awan nakarakaro ako mapsot da no saan da nga agkutkutay. Anda agpasumbay jay community center. Kuyugin kay to kanitatang nanang. Tagsumba kayo tapno mawatwat ti bagbagiyaw. Ni, nagkapan nyo apong. Ranaom, ikanak man iti datlo maapo. Mawawak launay. Mabit na nga pong. Apaya kasi napampannog kayo. Mahapo. Yan lang sakman iti danam. Sana nakabalan tag iti sakap tagodang. Mabit na ang apong. Umayan. Nalabas mo't niya ang kalito, nanang. Dila na asyanan kada apong. Apay apilitin na ida nga ag-exercise. Kit di da nga rod kabailanan. Ay na, jak amo akas ta tinapasamak anak ko. Napanak ngamin ijay garden. Idagawidak. Awan mo tanda apong mo dito'y balay. Tagayam, ingkuyog ni uncle mo anapan nagsumba. Ay, saan mo't nga agpampanunot day akabsatyo? Jay labagbagi na ti pampanunutan na. Ngarod almanen na ngamin ti 100K amaawat to da apong mo numadanon da ti 100 atawan. Anyan, ibagbaga na arupat kwarta kayo. Ngam isumit gayam ti kasta. Alan na nanang, pautangan dakta ka sa pulak ti kwarta. Ano niya ngay ti pautang ko anak ko. Naigatang mo kami ng nil may ti vitamins kan pang maintenance may tay nabatbati a kwarta. Imot kayo kit di Itak lang umutang kada kayo, hindi yung pa'y maited mo. No adala ang kwarta, ikan ka Mala, sana bale. Basta sakto ti mangalay ti maalayo ka ni tatang intun sangagasot ti tawon yawn. Ha? Nay, di kaya kad. Tado mo tirigrigat ko kada kayo. Gumurak na kontrandak. Malawanan. Sana day ti panggapwam amang gurgura kada kami adadakal mo. Alam tulat ta. Sapay kasapula kon ti kwarta. Apay no umutangak,
Ta bayadan tayo ito no maalayo ti 100,000 na kwartayaw. Sagwa 100 kayo ka ni tatang, iso 200k ti utangag. Adda amok apagutangan nanang. Ay saan? Nagdakkel mo dayta nga utang mo ngay. Kasapulak nga mina talaga ti kwarta nanang. Anan wa maya ti kwarta. Basta napatag ti pangusarak. Di yun amoy. Ay, agungat laki din ni Ilma numamwan na dayta. Kanya ko matibibiyang na nga Ilma. Itaaklaan mo't ngagkidaw ka na kayo. Iso na ngay. Agnumnumar da iti pensyon niyaw. Nakabalayo kat nga rodida. Saan da mga daw-dawat? Ikanda kami pa kidi ti kwarta mi Tala nga rodin. Di yung liplipatan di mapanagsumba ha. Kan agjaging kayaw ti bigbigat. Para matlakad na kayo na itatapno umatindog pa iti biyagyaw. Umayak manso niya. Nananang kang tatangay. Agboy-boy ay ti TV ni Nanang. Nakaidamot ni Tatang. Ay katumunag ka kabagis. Agyamanak. Nanang, nakarubat kayaw. Hintay agsumbay ta saan? Masagotak arumuwa, leto. Mabanuga manan ngagsumba. Ay namanong. Saanan akabailan titultulang dananang kantatang tikasta. Kitaem, kadanda ni saandan ang makabangon idi pinagsumbam ida. Nabigla lang ti bagida ang nagsumba. May ruamdan to Lating manay. Ay, agkapsot kami lang alunan. Di pa paaramin niyang kalmo alitaw. Agkapsot kami ay may kanagitikan kanan may. Makaumati na tang. Di kayagdanag lulo. At dalinutok akarni. Inlasing ko lang dagita nateng tapno saan ama overcook. Ay na, kunak no awan. Maimas ko manan ti mga no kastoy. At damanan karnen. Apong! Nanang, umay kayo dito! Ni Apong Pilaw! Di apay ngatan. Hinta kita ang japok. Noon niya di pukpukaw na. Ay na, pilola kay. Apayan nga pinanawan na ko. Kasano agpaitan ngay. Lona, huston. Nagpatinggan ti panagbiag ni Apong Lakay. Ay na. Aklunan tayo na po. Apay nga, binaybay ang yun itatang. Dahil, apay nga'y akastati sa kabagis. Kasanon kay di inutang ka. Binaybay ang yumot ka ni tatang. Sapay umadanin ti kasangay na. Apay nga yan di yung intaray iti ospital. Kabagis, saan may anapakadaan ti ipapatay ni Tatang. Tabigla ti ipapatay na. Linibasan na tayo. Kasano nga rutin nga ay? Sapay 200k di inutang ka. Eksakto iti maawad na kumakanin anang. Nekat problemam daytan kabagis. Nagkuna ngamin nga umutang ka iti dakkel agatad. Kalpasan na, da kami ti pabasulam. Pilola kay koya. Ay, orayan nakta kayat konti sumurot kan ka. Ay, saan pa yan anang? Saan pa nga ita? Hindi kay pala sumursurot ka ni tatang. Urayan niyo ti kasangay yaw. Ag-birthday kayo pa ay. Saka ito aginana no kasta ti kayat yaw. Nanang, mangan kayo kuman Awan sapay impapaunag yu manipod iti kalman. Agsakit kayo iti kastangar aramidan nyo. Ay, awan ganas ko ang mga nanak ko. Mailew kan may kawa kitikawanan ni tatang mo. Ngam diyo kumabaybay ang tibagiyo, Nanang. Di mimot kayat apatida kayo kat mapukaw mipay. Sud niya anak
ko. Kailiw ko na yan ni tatang mo. Nanang, ayan niyo. Adda dito'y ni Nanang kabagis. Agsangsangit manen. Pinakan niyo. Saan pa'y nga rod, tadi namot kaya. Andan sangpot ko amakan. Siyak tinang luto iti dito nanang. Dinengdeng. Sinagpawak iti tinunong ikan. Masadsadot akong ngagbibiyag. Nabanog ako. Ay, saan ah? Mangan kayo. Tapno saan kayo ako mapsot? Awan ganas ko amagan. Kaya't kumatan, taginan na. Ngala, tasubwan kayo langan. Masapo lamangan kayo. Tapno napigsa kayo lataakan ayon. Lola, aldawon. Di kayo mo ila bumangonan, tamamigat tayo kuman. Nasakit, tibagbagik. Kasladyak kabailan ti bumangon. Kurang pa'y titurog ko. Kaslay naldaw lang na mapuypuyatan nak. Amangan no agsakit kayo iti kastangar aramiden nyo, Lola. Manun abulan sipod idinatay day di lolo. Kaslaawan mo't gaganay gayan yun nga agbyag. Awanan na talaga. Kaya't kung ti sumurot ka ni lolom. Di na malay nore nga minan day lakay. Ni, saan pa'y kumaalona? Sapay makabulan laangan kat agkasangay kayon. Diyo ka di kayat nga iselebrar tayo ti kasangay yo? Intay to agpasyal. Intay agdigos ijay baybay. No madanon ko ti kasangay ko. Pagyamanak iti apo. Ngam no sanan awan problema. Nakasagana ako na mangipulang iti biyag ko. Apay, baybayan yung samot ni nanang. Saan mo tasigo na kasta? Kimutong matay. Ay na, uray kasano ti panang taripa tumikan kwa na. No talaga asumukon ti bagina. Awan maaramidan tayo manong. Bakit launa yun ni Nanang? Ay, sana mabalin? Naskay ngagbiagpay. Uray palpasin na lako mati kasangay na. Kano dinan madanon ti kasangay na. Masapul nga aklunan tayo Amok tumula sa bali ti pinsar mo. Iso akayat mo pa nga umatidog ti biyag ni Nanang kabagis. Aburido ak nga raw. Sing-singirin na kung di nakautangak. Kat basol mo Apay ngamin nga imutang ka. Kat di mo amo ti pagpatinggaan ti biyag na Nanang kantatang. Iso nga raw adiyo baybayan ni nanang. Papigsain tayo. Wano saan? Hintay lang ipakonfine na ni hospital. Apay ko mga ipakonfine tayo kat awan mo't sakit na. Tapno madextros Tanay, di mo't manganan. Nakarkarong agkapsot din Nanang ije ospital. Isong agtalinag laeng dito'y balay. Itaman pa'y ajak makita ni nanang di ta teris ti balay da sunya. Sigur may tanukas ti ngagsapak at nakatugaw anak kasik kawil dita. Manungaan daw lang ti palabseng. Kasangayon ni nanang. Mambayadak ton ti utang kaw. Oray kagunwapay lang Inikandak iti pawaywayaging ganitong Sabado. Nonjak kano pala makabayad. Idarumdak ka naon. Tata dito! Tata! Kumusta nga niya apong sining? Naggapo kayo di ospital? Hospital? Asinaw tiyad da ijay? Ala! Nukusta? Di yung pamaw? Kano yung taray da di ospital ni nanang niyo? Tadida ka numariing? Anya? Kankasla na ibagada sa anan nga gang angas! Anya? Sana mabalin ang matay ni nanang ko. Sige, tama pa na kay hospital. Ay, awanan. Talaga nga impulang matan ni Nanang tibiyag na manong lito. Nanang, apay ngay pan mumutayin. Apay ngay di mo inuran ti kasangay mo. Talaga akas na, Uncle. Pagyamanan tayo kit niya. Tanakadwa tayo pa'y iday tinabayag apanawan. Gam kasanuak pa'y tangay. Awanan, tayo namnamag akwarta.
Ha, Nagdakkel pala di utang ko. saanan nga iso ti panunutan nyo, Uncle? Tinapatag, naginanandalo na kan lolo. Umayak man sunya ka bagais. Na nagsapa kamutan nga imay. Alas 6 pa'y lang iti agsapa. Ala, sumrot ka, kabagais. Kasanukat pa rin ka dakmat asingiran na ganyan nakautangak. Stressin dakmat laura yan. So, dito man pala balay ti paglembengak ka bagais. Ha, Najemot balay ti paglembengak. Awan kanak naglembang. Naimbag dito itaado ti abasto di ti balayaw. Uray ang malmalamak nga gigyan di ti unag ti balayaw. ay, basol mo matlaang ano apay akasta ti mapaspasaramita. Nagkunang amin nga umutang ka iti dakkel agatan. Kalpasan na, awan gayam pagbayad mo. Wan nga raw. Naita ti dakkala kang malik ka bagais. Tiamok namin kat mabayag pa ya matay dananang kentatang. Ngam bigla mo't nanatay da. Agtrabaho ka ngamin. Saan ka amang namnamalatan iti kwarta ti sabali, kabagis? Angam nangusaram aya iti kwarta nga inutang mo. Kwa, impustak iti palot ngam naabak. Makitam, sugal pa'y gayam tinangipanam iti inutang mo. Uray ko man no inggatang mo iti sanikwa. Tapno addamo ila kumailakom apagbayad mo. Ngamsan mo. Pagbabawi ak kabagis ngam naladawan ti amin. Nasakit ti ulok nagpanunot no pangalaki ti pagbayad ko. Pagpaibalo dak salagan. Ay katadakan ka dayta kabagis. No talagang awan pagbayad mo, kapilitan na kasta. Tano siya, awan maikarik ang maipautang ko kun kaakasta kadakkel tigatad kabagis. Iso apasensya kan. Tiamok talaga mabalod akon tawan tiamok ka pangalaki ti pagbayad ko iti nautang ko agatan. Ngam nagpakpakasi kabayadak ti utang ko iti binulan ket ti pagyamanak na siyanda kanyak ket imanugot da iti kidaw ko. Ingka gumaak nga ron tinagtrabaho iti construction nga uray lakaya kon. Tapno dalat ka pangalaak iti pagbayad ko iti utang ko. Alakastan, tigayam mo, lito. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, dayta pakasaritaan, dito'y darama tayo. Manang Biyana! Nanang, ibagayon to ko ni tatang ta pa-extensyon ak ti balay tapno manayunan ti kwarto na. Apay pailaan kat nagdakkel lang arudan. At dapay may saabakan ti asilid. Basta pa-extensyon na tapno da pagturugan ti bisita no da bisita tayo. Aniya, Kan uri ti kusina pa-extensyon ak matlaang tapno lumawa basi. ngalak makamu kang aruda. Sana balay tabalay mo magday tuyon. Si kamot ti mang tawid ditoy. Isa makamu kaano niya ti pamayam dito'y balay. Kung ako mangaro da pa second floor ko nga mabayag samot. Mabibiit na extension. Wana kan nagastos pa'y Wan nga rod. Isa pa-extensyon ang tailatan nanang. Madaman ti panaka-extensyon ti balay tayaw anak kao. Itaman pa'y ang nakalagip ka amang pa-extensyon iti balay. Wan tatan. Ta makurangan ak iti kinalawan na. Awan pagturugan ti bisita no da umay di ti balay. Adda pa'y magte may sabakan ti asilen. Kurang pa da dya tatang. Uray kumaano addan asawam ta isaw. Ay kat addan to Urayan nyo ka di. Maklaat kay tulatan no dan yam amok ka na kayo. Nanang, ada ka doon kasi mang poet. Iso ni Erlinda. Naimbag nga orasyon, nana. Ay, kastamad kan kabalasan ko. Malalasumrag kayon. Ay, pasensya. Jak amo nga da kadwa to anak ko sumangpait. Jak nakasimpa dito'y balay. Awan problema, nana. Nanang, asawa ko ni Erlinda. Nagbiitin nga ay.
Italayam amom to'y nobyam. Asawa dagusan ti bagbagang. Alangan nga itantan mi pailaan kat ni. Mapanan ti tawan mi. 35 kon. 35 matan ni Erlinda. Kuda kayo ti makamu Urayan tayo nga rodya, ma'am. Tapag sasaritaan tayo ti may papaniti dayta. Nobya. Apay, adamanen ayan nobya jay anak mo. Adda nga rod. Insang putnaan dito'y balay. Adda jay silid ni sanay. Nakaturog dansa. Kastaya, isumot lapin na ekstensyonan na to'y balay Tandamot gaya man nobya na. Wen nga rod. Ay kat nasaya at ata adamanen nobya na. Bareng daytan ti maasawa na. Tagaano kanungay. Taga ijay ili kanumag. Ay kat mayat ata as daglaang. Saan nakas iti muna ang nobya na idi at taga Isabela. Nagadayaw. Agasam nga dadya pangibumbunagan tayo kumaiti mapartay. Ay, nga rod Diyan bala kaya ngagbalin ang manugang jay ex na. Ada suswapang na. Naimbag do'y tanubya na itatamadlaw na singput. Manutawan tinubya na ngay. Ubing pa'y siguraw. Madamot idadnan katawanan na. 35. Kawin Ay naimbag no makaanak pa'y. Alanganan sa amot nga aganak ti kasta ataway. Barang makaanak pa Agkasarda ka na untas ang butan dati maadaan iti anak. Ay kat ala Uray ta adamot no anwang ken talo abaka jay anak mo. Na, apay partin tayo amin dagi jay Nagadunay. Saan? May salaang ta dadakkel mo't nagijay. Nayunan tay tulay ti baboy no kaskasanaw. Natulagan ti kasarmi ka ni Erlinda nanang. Ngam apay akaslan naliday kayo. Ay, kasano? Jak mo ninamnama amay sagayam abalo jay nubiam. Kat man ano kumaayan no balo. Awan mo't dakas na. Nga madama gayam 5 nga anak na. Manutawan nga dagiti anak na. Jay inaw na. 12 ti taon na nanang. 10 ti may kadwa. 8 ti may katlo. 6 ti may kapat. Ken 3 ti buridag. Kahit kasano nga inumalpas ti kasaryaw. Pagyanan dagi jay nga anak na ngay. Kat di ti balay ana na. Siyempre, kasla anak kumot idan. Taasawa kat nga rodya inada. Alangan mo, tapanawan ni Erlinda ida iji balay da. Sapay nagrigat mo ti panagbiag da. Ay, Sana bale, taag suswelduak mo nanang. Kabailak ida amin na biyagan nga agiina. Agyamanak iti panagayat nga ipapaay mo kanyak sani. Kan saan la siya? Uray dagiti 5 nga anak ko. Awanan yaman na Erlinda. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko ken ka. Ibilang ko kaspudno nga anak ko dagiti anak mo. Isano malpas ti kasarta. Agawid kayon diti balay kadagiti anak mo, wan? Wan, sani. Nanang, pakibantayo man pa'y tiburidak nga anak ko, tarumuarak. Inak isursur nga ilako tay inangkat ko api niya kan abokado. ay, kaala Erlinda. Agyaman nak nanang, adamot ket di tay inauna nga anak ko. Ngamjak maitalag no daduma, taman naturog nga minday jay. Mala, mapangkalatan. Pasensya kayo nanang, masapol nga min atulungak ni Sani amangged. Tadyak met kayat nga ipanamnama amin kan kwa na ti masapsapol dagiti anak ko Uy, nawan problema. Mala, mapankan, tabantayak dagiti anak mo, Erlinda. Kabagis
Apay, jakmat makitkitan arumrumor ni ipagmaya di tabalayo. Agkulkulong sa amutlatan. Apay, agpapapo daw. Saan? Makumikom lang amay na mga awer iti syuman ni sanay akanakam. Nukasta, inyawid dan dagitay kampay ide nga apu ko yo. Ha? Kampay ide ko na ka, tasaan nyo mat apod no nga apu ko dagijay. Ay, oy. Insangput amin ni Erlinda nagiti anak na. Naimbag ko nam ata nagagitmat jay manugang may. Amo namat piman ti makitinulong ka ni sani nga anak may. Sana bastag dipindarlatan ijay anak may. Madlaw mat nga rod anasingpet kan nagagat jay manugang yo anya. Nagagat nga gisursur iti nagduduma. Wain, awan makunak iti dahil siya manugang may. Nagpardas pa'y titigtignay na. Saan ngagpatay-patay na alertaw. Rabiing, ngam awan pa'y mata ni Erlinda datang. Lay, jak ammo Apay, awan text na ka. Awan matatang. Ay, nasanay! Ay, sana anak ko ya! Ingkakitaan dyan sa awam! Intaray da ka no di ospital! Ha? Apay na nang? Ano ni Erlinda? Ay, ada ka nulugan na nakapadungpar kang kuwana! Anya? Erlinda, asawa ka. Apay, pinanawan na kami. Kasano kami, paitan ka ng itandag. Pinanawan na kami, Erlinda! Anyat gatangem sa di kaanakan. Madamdaman to nante. Pagtugtugawak man pa lang dito sa angot istoryo. Barang makiliwagak no adak dito eh. Ay, uunay ka nga binan ay tinapasamak iji asawam. Kakaskasaryo pa'y laeng ngam natay matadagusang. Wan nga ro nante. Nagrigat nga klonan. Kaslam mabagtitak. Ala, patib karam ti pakinakam mo kaanakan. Panunutam lang nga dapay mas napimpintas a plano ni Apo Diyos kan ka. Kada kayo kadagiti syuman mo. Anya ngay nga taday ta plano ante. Kat di tay laam mo Basta positibo kumalaang ti panunutam. Kumusta nga dagiti syuman mo? Kasje Kanayon ti panagsangit da. Isama siya unay kadakwada, ante. Kasano nga ta, nagiti syuman ni sanay bakit. Di na nga ta isublay, di balay na abalayan. Saan ka no, tamasaksakit ni abalayan? Di na ka no maasikaso kan masuportaran dagiti apo ko na. Anya, di agtali na edad dito ibalay. Ay, kakapilitan tanasi dagdamutan ka ni sanay. Kasla ison ti amada. Tanasing po mga minja anak ta kadakwada. Ay, kaasimot nga rod jay anak ta. Aga-asimot ta 5 abyagan na ngay. Ay, awan nga rod Ang manyangay, awan mabalain. Kaasimot adagiti ubing no baybayan tayo ida. Awan matkit di Ala, ipatagtamutan kaspud no nga apo ko ta dagiti syuman ni sanay bakay. Agyaman na, tadi na kon pinarigat siya. Inaklon na kadagos ay. Awan karba nga kakundi pakiput sanay. Pagyamanak pa'y kidi at akinaya mo tikas kanya. Saanak samot na maikarikan ka. Apay kumasaan. May kari kalaunay sila. Tiamok nga rin kat, jakon makarik na itayat.
ngam sikatin ang riing iti pusok. Ket agyamanak tay naklunak. Ala, agsagana ka, tay pasyarkan to iji balay mi. Tatang, nanang, addaman ng nobyak ni Celia. Celia, isuda na iti tatakal ko. Agmano ak tata, nana. Kasya na ka ti Diyos, balasang kao. Naimbagman, ta kinayat mo to'y anak may, nga uray may sanabalaw. Ayos lang day tata. Ngamin, agpada kami mo tabalo. Ha? Balo manhan. Nabitla na balo ni Celia tatang, nanang. Nagsaruno kami lang nga na balo. Kaya't ko kuman ng ikasar ni Celia. Kahit da kayo day ta. Da kayo mo tagdan na, di da kayo nga raw ti makamaw. Apayakas jay anak tabakay. Mahilig iti balaw. Jak amo Kasla may ibusan mo iti babae day jay nga anak mo. Wano, imalang at kanyak. Na, imalakang ka nga? Apay balo kaya hindi nasawa na? Ay ket kaslakastan ta natay mo't jay boyfriend mo hindi sakbay ti kasarta. No nagkasar kami, Juan. Ngam nobyok lang mo day jay idinatay. Ket kasarmot lati kurang yu iday, saan? Saan man natilay palpalagip mo? Jay anak ta titupi ko ta. Saan natilay singsingit mo sa ritaan? Ay ket sorry nga rod Okay, dumanon tayo. Ay, kastamot ti kayat dya anak ta. At dapay magkidi tayo dua abaka na akan dua anwang na. Uray may samanan abaka ati pagkasaranda. Saan tayo napakibiyangan dinwang ta para arado dagijay. Sanay, apay tuluyan tayo ayat ti kasar. At damang magaya man 5 nga anak ni Celia itinatayan nga asawa na. Ket awan mo't dakas na, nanang. Agtinulong kami mo't ni Celia, amang biyag karagit anak na. Ay na, narigat ti kasta anak ko. Agpanunot ka pa yan na impag. Di kag dardarasudos. Nakapanunot ako, nanang. Basta asawag ni Celia, period. Tatang, tangay nalpasan ti kasarmi ka ni Celia, agnagdan di ti balay. Ipanaw ko idan hindi pag-abangan da. Amoy mo't nga ulilan ni Celia. Isungay ko yung naanak iti anak na. Uray ta, nalawa mo't ti balay. Ken sana balay, ta adda trabaho ni Celia. Medyo dakkel ti sweldo na iti kumpanya pag-trabahon na. Ay kahit, adda kada kayo day ta, anak ka. Sa nabalay, tano malpasak ng agmekaniko, agawi na kadagos, ta tumulong ak ngagluto, tatang. Kan sapsapa ak ton ti agriing iti agsapa, ta tumulong ak met lang agluto. Sumargang kayaw, nakarariwawa kayaw, kamaturog na tao. Hingkay jay man, kaya't yun ti mabasnutan. May sa! Bakay. Anyaman ti pagtabtab-baawam ti tanaya. Ay, pumanawaksan diti balay, lakay. Apay, Mike. Kan papanam ko ma. Ay, may si-stressak dito yun. Nagadoda na nawag. Diyak pa'y makaturog italdawan. Takasano, nagariwawa dagiti nagadong aubing. Kaslamat iskwilaan dito yun. Bakit? Inak sa makipagnaadan ije balay da kabagis ko. Anyamat ikastuyan. Napunon iti ubing dito balay saan tayo madakabkabagyan. Ay kat gagangay na Anyat mabalin mo ngay. Kat mahilig mo't nga rodjay anak mo iti balaw nga ado ti anak na. Ay, jak amo iti dayjay nga anak mo. Saan ngagpampanunot? Agasam ta sa nga pulo asyuman na ngay.
Syuman na itim mo na. Kan ti may kadwa. Bala, sana balay ta dakkel ti sweldo ni Silya. Sana marigatan ni sanay. Wen angam dagitay mo na syuman na ngay. Ay, kita dalakat itulong na, tulungan na. Awan mabalain, tanay. Masaksakit mo't diyain mo na nga abalayan ta. Ang mga no mabaybayan na kano na itisyuman ni sanay no ipan na ida-iday. Sani, malaminak. Ulis anak man. Kurang ti ulis ko. Nikit, no dinobli kon ti ulis mo bakit? Kurang pay. Malaminak kunay. Itaray kalagan ni hospital sila. Delikadong samot ng ti sasaadam. Dual dawon ang nga ti gurigor mo. Sana balitan damot agas ko. Basta na yung nam ti ulis ko. Mayat tunday ito'y nubigat. Agsapa mo't gaya man. Silya bakit? Kumusta kan? Naimas pala ti turog na. Agora ka. Apaya kasta tilangan na nakaturog. Silya? Silya? Ay, saan samot nga gang angos ti asawak? Silya, agring ka! Silya! Nanang! Tatang! Tulungan ta ko ma! Itaray tayo i hospital ni Silya! Apay nga yakas to yung matan tinapagtangi ti asawak, nanang. Ay, kuna tayo no gagangay laagurigor. Gam na dinggi magaya man ni Silya. Ngay sunti impatay na. Basol ko. Tadyak pinilit ngayon pa ni hospital, nanang. Mala, di mon pabasulan ti bagim. Talaga siguro ngagpatinggay jayan ti biyag na. Aklunan tayon ti amin, anak ko. Medyo nabayag mo tayo na nabalo ka, anak ko. Apay, awanan planom ang mga sawa manay. Ay saanan day ka sa asawaan no? Urag laklakayan na balo. Nanang, apay may taparitam ang mga sawang ay no kayat naman ay. Adapay mo tayo may saabaka na, kandwaan-wang na. Ay saanan? Inton kuan balo man ang dasawaan nan. Kanagadon to man nga naknan. Nagadon nga ubing dito'y balay. Uray ko man no putot mo amin dagijay. Ngam sambang nga rod. Agpanunot ka mamat si kasanay. Di ka man nga minagdardarasudos. Sana gaputan na pintas kat sige. Asawa dagos ti panunutem. Bayamon ta asawa. Ipamay samlangan ta atensyon mo kadagiti sa nga pulaw asyuman mo. Nanang, tatang, iso ni Janice, nobyak. Naimbag nga orasyon, nana. Tata. Ay, pasensyakan balasang ko ang... ay, saan may napangasawaan to anak may? Nana, anya ka din dahil tangay pagbagayo. Apay, kaya't mumat ayat masapa ang mapukaw dito'y lubong, balasang ko. Anya mo dahil tangay pagbagamon bakal. Babalwan to anak may, iso sinaamon Mangkita kay ti sana babalwan. Tadelikado. Ang mga no sumaruno ka at tumangad iti barsa nga. Asawaak ni Janice, nanang. Noan niya ti desisyon ko, iso ti masurot. Baybay andak ko may ti kayat kong aramidan. Anya to'y nobyam. Balasang, wenno balaw. Balumot lang, nanang. Aniya? Angam kidi, awan anak na. Ay, Pipya. Kan engineer ni Janice.
Engineer! Aya! Ay, anaw, anya ngay. Umanugot ka, mga sawa man ng anak mo. Katwan si kamot na ti problema ka. Nalangaraw da makamu kayo no kayat yung dagkasar, sane. Nagapuan nyo kabagis ano, ipagmaya. Napan kami man ba't nag-date? Aya. Ay katun kasta ti maya. Ay nabayag mo tingag din na dasani kan ti asawan na. Ngumawan pa'y mo't anak da. Apay ngay kat ubing pa'y mo't ni Janice amanugang nyo. Ay, awang ngarod Nagpakita dan iti doktor, ipag. Kat agpadada ka no nga da diferensya na. Iso asan da makabukal iti anak. Aya, ay sayang. Hangam sa nabali tanda mo dagitay nagado asyuman ni Sani. Wen ti pagyamanan may nasisingpit dagiti nga ubeng. Iti lababasit da awul-wul da. Ang bayat ti panagdakil da, simingpit da matay. Kat mayat nagasat latan ni Sani. Ta nakatumpong itinasingpot nga asawa. Kat engineer pa'y ko naman. Huwag ngarod Nagasat ngarod janak may takinayat ti may nga engineer. Nga uray may sala mekaniko. Kat saan ba't aday tati pangrukudan kin ni ayat ipag. No talaga nga agin inayat da. Uray anyat trabaho ti maysa. Agin nustudan tulata. Ado ti mangibagbagaan nagasat kano ti anak mi takas iti asawa na tinatumpungan na. Nasingpat gan natalgad ti trabaho na. Naglabas pa iti adu atawan kasi na nakaradkad matlat ti manugang mi tadyak ilibak talaga nagdanagak. Tapampanunutag nga amangan numabalo manan ti anak ko. Takas jaket nga rod anamid dua anabalo. Imbilang dakas pudno nga anak dagiti showman iti ti anak mi. Ket agtintinulong da nga agasawa mang papaadal kadakwada. Alakastan, pigayim mo, maya. Alagagayam ditan, tinagpatinggan, day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Kumusta ni insan mo lo, Auntie Panyang? Mayatan, kinablong abaga na. Mayat mo taon, Diego kaanakan. Naimbagan. Naimbag man ta nasigod yung impailot. Una, kan naimbag ko nam tanalaing tay mangilot dito'y lugar tayo. Agagatil to mo nga umuli iti santol. Anyang ay naspak di nagbatayan na. Di na mo anarukop gayam, iso anatin nag. Di na pala kami sinukdal. Un nga ron naimbag ko maano na kutong. Sapay nagdakil tay bagina naibaltog. Ngala, tinapatag. Naimbaganan di kasinsin ka, Antay. Unay kamutin, Diego. Kunak mo adi kag baybayag ng dandani mo 30 minutos mo di ta istor. Pasensyakan ba kayo? Naranak ngamin yan tipanyang di ta paraangan da kat kinumustak ni insan mulo. Kahit kumusta ka nun di kasinsin mo, intaray dan sa amay di ospital. Saan nga di ospital tinang itarayan da? Ijayan ti mangilot tinang pananda. Kustaya. Mayat nga ron tasanda pa'y siguro ang nagastusan ni Jai. Wala. Naimbag ko na tadadayo ang mangilot dito lugar tayo. Tadagitay nagkauna ang mangilot dito ikat natay damot tayo. Ta lalakay na ngaminag. Uwan nga ron Jak pa'y nakitkita day dya mangilot ka. Ngam ko na damot ang nalaing ka no. Iso aday day wanda. Uwan ka no nga ron. Ngam jak pa'y napadasan. Isa jak amon no pud na nalaing wano saan. Apay bireng, aging ka kadiita kat di ka pa'y agsikog. Mano atawon yun nga agdandan na kin ni Diego akanakak. Ngam di kay mo lang makabukulan. Ay, auntie. Pinada siya unti na pan nagpa-check up. Sampay nga ron, auntie.
Maamakak mo amang isingasing ka ni Diego. Tamang ano sa bali ti pagawatan na. Nasa isaya at matlaang agpa-check up kayo balasang ko. Ngamtay agur-uray kayo latan iti awan. Uno, padasam nga ta nga ipatal o tamatris mo. Amangan no na baba, iso amarigatan ka amakargaan. Kasaritak to ni Diego ante, noanyat ko na na. Di yun ibay-bayag tanay, mapmapanan ti dadyaw. No ibay-bayag yaw, kasla apo ko yun tunti agbalin nga anak yaw no kasta. Lakay, anya nga iti makunamitin singasing na antipanyang. Anya nga tano padasan tatagpa-check up. Tapna mo tanan niya tirumbang nga ramidan ta. Tapna agsikugak mateng. Masapol pala day tayo. At dan tulak ta ka rin. Gastos lang day ta. Lakay. Agjeta kakit day. Nakaluklukbag ka ngamin. Nalukmagam samot kang timatres mo. Kat sigud matakas to iti pamagi. Ang mga no day ta ti makagapo no apaya maringatan kang agsikaw. Nita, siyak man takim baso lang. Di mo mangamin kay tagpa-check up. Uno mabutang ka, tamang ano si katayan ti deprensya. Mabuti nga sa asawa mo't. Awan deprensya. Lakay, tulungan nakman. Diego, lakay, ayam mo. Abay. Ay, Apay nakadalpisak ka mo't latan dita paglablabaam. diyan makatadar. Naigalisak namin kat naligos ti sakak. Ay na, nagsakit ti sakak. Ala, kumput ka kanyak. Oh my God, tatulungan ka at tumakder bakit? Aglaba ka ngamin kat agtutudong. Anyat na pasamak kang kabirain. Naligos. Ay, Diyan ka palan ti tumakder lakay. Tulungan nak. ay saus, nakaroon sa mutipan na kailigos na. Ipan mula ang ijay ayan nila kay tunay, ta ipailod yaw. May mayat no maipan adagos, tapno saan amalamiisan. Asinaw ti agpailot ka na kayaw. Ni bakit ko tata? Naan ano aya? Naigalis kat naligos tata. Ay sos. Sapay nasakit ti maligos. Kabalam ka day ti magna? Saan unay tata? Masapul nga da mga sibay kanyak. Wala nga raw ta asibayan ka antay ti day tasilig ti pangilutakin ka. Di tangamin ti talaga apagil ilutak. Ha? Saan adi ti ruwar tata? Saan? Tamasapol asagrado ti pagilutak. Madi no ado ti mangbuybuya. Wala, umay kan ading. Uwan, tata. Uray siya kon ti mga lalay kan kuha nga umunag dita silid, tata. Siya kon. Asidig laing may. Agtugaw ka laing dita ading. Yala, umay kan ading. Uwan, tata. Anay. Nagtaermat gayam dahi ta amang milot. Isunsamat nga agkarasubli na kita babakit nga umay agpapailot. Tanataer nga min dahi ta amang milot. Saan mo't? Talaga laang analaing, si kamot. Biring bakit? Kumusta ngay? Nabang-aran ka kadimat laang? Launay alakay. Ay na, naglaing gayam ni Tata Tony. Iso na laang ta nagputo ti unag. Kita mo, medyo may garaw-garaw ko ti saka ko. Huwag ngagpaisaw. Talaga gayam analaing ni Mang Tony amang ngilot. Di na tayo pa'y siningir. Agam, datayon samot lang ti saan na siningir bakal. Tadya daduma na panijikot nagbayad damot. Lakay, si kamang pala ang tagluto. Kas ladyak pa'y kabailan ti magna. Nay, kunak man namayatayin bakal. Wan, kas di na kaya ti mabigla. Naskan nga inayad lang. Alang arod, agbuya kalat ta ditan, ta siya kung ti makamong agluto iti pangaldawan ta. Di mo pursaan nga igaraw ta amangan no kumaraw. Agyaman naklakay ang panagkunak kasapulan nan sa ti second session. Ha? Second session?
Naskan nga ipailot ko manan atap no nadardaras ti panagimbag na. Si Kaman, nanyat pa nagriknam. Kaano nga raw na mapantamanan? Urayin ton bigat manan Kasano nga tan bakit? Adamot gayam aramida kita. Abunwak gayam na kita'y mulak. Apay no itantanta pa lang ti panagpailot mo. Mabalin siguro inton malam. Sapay nasakit manan ti saka kun lakay. Masapul ang mailot adagos. Ang amala, aramidam latati ko ng mga aramidam takabaulak mo ti mapangagmay maysa. Ha? Sigurado ka? Abangan mo sumakit iti dalan. Saan? Tadamot tricycle. Saan anak mamagmag na? Alangarot Agandad ka. Abangan mo maligos ka man iti dalan. Wan, di na kunurayin ang mga aldawa tadyak amo na niya manan nga oras nga agawid ak. Jak amo na dumanan ti pila. Amom matun ti kinado ti tao ijay. Kurt, panganam nga rod ngay. Di na ka di pa kadanagan. Ado ti mabalin a panganan di ta, lakay. Nay, nagkapwam Jigo. Di tama ni Storantay. Napanaggimatang iti bango sa pangrabyan mi kanibakit. Nay, apay, sumipngatan. Di kay pailan nakalutaw. Nagkapuak kami ni Gitalo nantay. Kat kasangsang putmut ni Bering. Napanmanan nagpailot. Saan pa'y ang naimbagan aya? Kunak man numayatan. At takano pa'y basit ante. May mayat mo't lang no mapadublan. Tapno sigurado. Sa bagay matkit di aywan, total, agpapailot mo't laangan ni bakit mo ijay. Apay no padasin nyo nga ipailot tay tiyan na. Tapno maisim pa jay matres na. Barang agsikog mo't Epektibo mo't lang at adayta antay. ay katawan tay kaspadasan anakan. Awan mo't siguro tidakas na. Kinapuno na lakay. Naibagamot na ang tipan niyang kanyak ti may papaniti day taabanag. Kat si Kaman bakit nanyat panagkunam. Padasan ta amin awagas Kaya't ko ano siyak, barang agsikuga kun. Alangaron bakit? Mapantay ton bigat. Kuyugan ka. Kadan sa maramida mi jitalon. Ado Kunak pa'y nga rod adalusak jimulak nga aba kun laya. Naruutan damutin. Kauray saklatan at imapan, takabaulak mga ureawan kadwa. Ha? Sigurado ka? Wan, kan maburing ka mga lang nga agur-uray ijay. Amumot nga do ti dumay dayo ijay. Alangaron. Pangamno kayat mo, ibagak kaninanang takuyugan na ka. Ay saanan, kababain mo kaninanang. Ang mga no daramidan na. Saklatan lakay. Bakit? Dumandan ka man, Diego. Di ka man arakop ta nagdagaang. Ha? Nay, itaman pa akasta ka bakit? Sigud mo't analailo ka nga oray na dagaang ti panawin. Awan mo't apulos reklamom tunggal arakupon ka. Ay na, pasensya kan, Diego. Nabanugak ngamin. Kaya't kunti maturog. Awan pigsak nga umarakop. Ha? Nagsapa ka mo't na nagdigos biring. Anda ka di papanam? Ay, nakagpailot Masapul ngamin ang mapasaronwan adagos ti pa nagpailot ko tap na epektibo. Ha? Kastaya? Alangarot Bareng maadaan tan iti anak. Wala, patsyak nga iti mabiit, agsikuga kon lakay. Ay na, mapatganton ti tarigagay ta maadaan iti anak. Galing bakit? Nalamin. Arakupan lakmamay. Nabayagan ang dinak inararakop. Ay na, nagdagaang. Kundi kan samo nagdigos. Nagangdud ka. Ha? Saan ta nabanuga ka naggapo ijitalon? Ngamkit di, nagugasak. Ay, liklikan tapay latagin narakop. Tamangan no masulisog ta. Ha? Man ano ko makitagasawa tambit? Saan pa'y kanong arod ang mabalin itako na ni Tune? Ay tata Tune. Ha? Taapay ka no?
Masapul ka no amalpas pa iti session ti pan nakailo ti tiyan ko. At dapay 10 sessions. Ay, nakadumot a session daytam. Wen tapno sigurado ti panagsikog kunto, lakay. Kan tapno sigurado ti amin. Agsinatapay la iti pagidaan. Agkaidatan to numalpas ti session ti panagpailot ko. Kat, kumusta nga ikaanakan? Nakabukal kayo ka din kindi bakit mo? Masikugan. Kasano agsikog at nagsina kami matan iti pagidaan nante. Apay nga eh. Kasta kanumat ti patakaran di mangilot. Talipasin da pa'y kano ti session ti panagpailot ni Bering. Tapno sigurado kano ti panagsikog ng tao. Kasta aya. Ne, at dagayam kasta apatakaran na. Diyak mo day ta. Unang tay. Ay, kasla kayat ko na pagsardangan ngagpailot. Ang sayang ka no di na ilapas. Isa bay aklatan Sapay adupay a session ti maarami dantay. Mabayag pa'y amalpas. Lakay, sana kamangal daw ita dito iwan. Apay, papanamanin ayata nakapulis ka man na nabigbigat. Kat inak manan ipasimpa to'y matris ko, ha? Inal daw mata na mapankagpailot. Wan, tapno malpasan. Tapno makabukaltan iti anak. Sige, mapanakaon. Doon na, dumawatak man iti bunga manggayo. Ala, naganos pa'y dagita, Bering. Urayom mo't adumakal basit, Awan ngamin makita ka manggay jay ili. Alan na, makapangpanganak launa yun. Uray bayadak no iso. Ala, nagbabasit pa'y laeng. Anyat makan mo din tangay. Mabalinday tan. Alan na, kakatayin ak una yun. Aguray ka. Aginaw ka din, Bering. No kasta, adanton anak yu kiniin San Diego. Ay, kwa. Diyan mo. Basta ikanak di tabunga manggayaw. Isukdalan na kundo na. Ay na, nagimasan talsam na. Nay, kunak do asino ti malabsak dito'y puon ti mangga dadona. Si kamot gayam, Bering. Ay, da kayo magayaman ti. Umay kayo tamangan tayo iti mangga. Agasam dayta. Kabailam akanan dayta nagalsam amangga. Nga uray awan asin apagsawsawam. Kabailakan ti. Nagimas nga rod. Ay na, napagbigyak mo ilangan tingiwat ko. Aguray ka. Aginaw kan samot den, Bering. Ay, diya mo, ante. Saan na ka nagbinulan idi na palabas sa bulan, ante? Anya, ay saus, masikog kalakit din. No kaya't maukuyugan ka dita health center. Intag pa check up. Ay na-excited akong sika. Umaykan, intapon ka no pudno ang masikog kan. Ay na, Diego! Diego! Huston day tar-aramidam dita. Apay ka diyan tay. Umasidag ka ngamin dito'y darasam! Walang tay. Apay ka day. Ay na, husto day tantagawitan. Ingka kita ang di asawam. Madama manuti pa nagbakwar na ijay balayaw. Ha? Apay? Naggapo kami itay ijay health center. Kat positive. Masikog jay asawam. Agpaisan tay? Wen, nasurok ka nun ang makabulan jay inawon na. Iso nga agawid kan, taing kakitaan jay asawam. Malapanawan kan, taing nakpay ipastor tay nuang may. Agyaman na. Masikugan di asawak. Agore ka? Masikog? Nay, kasano ang nagsikog? Kat nasurok mo tan atalo abulan adi kam nagkaida. Nay. Kasano nga yan napasamak ti kasta? Mano abulan ang tisikog mo, Bireng? Nasurok ka makabulan, lakay. Anya? Kahit, sino nga rod ti amati ininawam? Ni, apay akas dati sa lunsod mo ngay. Sika asino pa'y kumangay? Ibagam tagpay so kanyak.
Asino ti ama tayong inawam ko nak. Si ka nga rod. Kasano asyak? Kat nasurok at ang lubulan nga awan napasamak ti nagbatan ta. Ah. Ay. Diya ka mo ah. Ang si kamot na talaga ti ama ti sikog ko. Sino pa'y kumangay? Imposible. Jackpot yan day tabi rin. Lading itag. Ngam jak mamati asyak ti akin putot iti day ta. Iso adinak alilawan. No di mo bigbigan nga anak tininawag di sanlaan. Awan na sakit abakrang ko. Papanam. Apay nga agim impake ka. Pumanawa ka. Tadi mo mga labigbigan nga anak to ininawag. Natangsit kan taamok nga dalalakim. Makamu ka. Panunutan, ti kayat mo panunutan. Awan bibiyang ko. Ipudnom ti amin kanyak. Ibagam tiyag paiso. Bareng mapakawan ka pa'y. Awan ti rumbang nga ipudnok. Kanya kumangay. Basta pumanawa kaon. Nukasta, talaga apimanawan ka anakan. Oo nante. Pagpudpudnot no asino ti lalaki na. Ngamawan mo't may baga na. Ala, pudno ayang atang adalalaki na. Amang ano atap mo laeng. Kasano ajak agatap. Kat nabayag nga awan napasama kiti nagbautan may. Kalpasan na nagsikaw. Ay, day talaeng ah. Ngam kaslasaan mo't maaramid ni Bering tikas jay. Naibaga na kumatyag paiso. Mapakawan ko pa siguro. Ngam talaga nga impatangken na ti kaawan kano ti madi nga aramid na. Diego ka anakan. Agpakuyog kami man kan kano awan papanam. Ha? Papanan tayo ante. Marigatan amag na di kasinsin mo. Tanatumbay din nagbasketball da. Jakmet kabailan nga ubaan. Iso asi ka tinapanunot ko apagpatulungan. Sige ante, kuyugan kayo. Ay, agyaman na kaanakan. Nakadanon tayon dito'y pagpailutan tayo. Naimbag tanda ka. Awanan yaman na ante. Iso na lang ta agpila tayo. Ta anuman ang ti tao. Wan nga road. Sino pa'y nagitawan ti number na? Umasitag lang dito oy. Ha? Ha? Ni biring matay jay kaanakan. Apay nga da ditoy. Ne, isumot ti para awat iti number. Oh, dahil ba ti number? Simbrek nga tangag trabaho dito'y. Tsaka mo ante. Insan, nadamag mo ka din ti may papankin ni bakit mo kan tatatoni. Adun ti mangmangag ko sayang gusang insan. Ngamjak pa'y napanagnakan. Pudno day di adamag insan. Ngamin, nakita mi mismo kinilakay ko ijay ili. Nagkuyog na, kat naglailo da iti tunggal maysa. No kasta, talaga amapanan ti atap ko. Kat nalabit, na di atuni ti ama ti sikog na. Nubilang taagsubli ni Biringkan ka. Awatem ka di pa'y? Tsaka mo insan. Narigat agsao iti patapos. Tsak pala masumbatan tayo ta. Naglabas dal daw, bulan kantawan, ngam saan na nagsubli ti asawak kanya. Binaybayak matan. Jakon nagdarom nga uray ado timang sugsugsug kanyak ngay darom ko kanu ida, ngam binaybayakon. Iti sana nagbayag pimanaw dan iti lugar mikat awan matandamag ko kadakwada. Aklo nak anasakit ti mapanawan iti asawa, ngam nasaksakit no kadandanam alipliputan na ka. Iso binaybayakon, inawat ko tigasat ko. Kat ita na kay liwliwag akon, kat nagasanan ti sugat nga impalay ti asawa kanya. Alakastan, tugayam mo, Diego. Alagagayam di tan tinagpatinggan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Mana!